işte biraya خود bazı şöyle kusatlı. Bunun meclis sergeri tine birayı kar aliyet. Evrol Boreko Malbende çare rexsna doki Ketiyan Şimaniya Kurdistanê li jêr serperiştiya Mekteba Geşepêdan û Bîr û Hişyariyê sêpertok li jêr navnîşanên karwanê 38 şoreşgîreke û serhildanewê şoreş li Jîlemûyê şoreşewe ya nivîser Bilind Şalî ku bi zimanê erebî hatiye nivîsîn û ji lê Borhan Hacî Silêman bû zimanê Kurdî hatiye guhorîn. Herwasana mîlkeya ronakbîrî Elmaniyet li dîdî Yeketî Niştimanî Kurdistanê we ku serperiştê wê namîlkê Rêkewt İsmaîl İbrahîm e û pertûka siyê li jêr navê kurtebasek derbarê programê Yeketî Niştimanî Kurdistan bi nivîsîna Adil Elî û serperiştiya Osman Hesen hatine îmzakirin. خۆی گرنگی ئەم پەرتووکە کاروانی 38 شۆڕژ ژێرەکە لەوەیدا کە ئێمە هاتوین دەستمان بردووە بۆ مێژوویە کە دەستپێکی هەڵگرساندنی شۆڕشی نوێ بووە کە توروسکایی شۆڕش لێرە سەرەتا گەشاوەتەوە و وێزگەی یەکەمی دەستپێکی شۆڕشی نوێ یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە سەرقافڵەی بووە بۆیە ئێمە ئەمڕۆ بە گرنگمانزانی لەو دەڤەرە لە مەڵبەندی چواری ڕێخستنی دهۆک ئێمە بین ئەم پەرتووکە ناسانێکی بۆ بکەین و ئەم مێژوە بە کادیرانی ئێستامان بنەوەی ئێستامان ئاشنا بکەین ئێمە پێیان بڵێن ئێمە خاوەن مێژوێکی پڕ لە شانازی پڕ سەروەرین. نویسەر Bilind Şalî di beşekî axivna xwe de diyar kir pertok bi zimanê erebî hatiye nivîsîn û ew yek bû hindê diyar kir behra pitiriya xelkî ji deşta Neynawa û Sûriyayê beşdarî mefrezên êketî bûyne. Şalî got jî nûke ew pertok bi zimanê Kurdî li ber destê xwendevana ye. Mecbur êketî ji Sûriya dest pê kir. Sûriya dest pê kir. Evê beşdar bin vê mefrezê de heval bara pitir xelkê pêşmergê duyê xelkê deşta Neynawa bûn zimar û şingalê bû. Xelkê du kîj têde bi xelkê za xwe jî têde. Ji ber hindê min biryar da zimanê erebî binivîsim da hem xelkê Sûriya bixwînin tu lê dibêt ku mejû meşverî dest pê kirî hem xelkê deştê Neynawa ji ku seqafa wan erebiye ya jî istifadê jê bikînin û bixwînin. Heval Burhanî rastî wê ibdâ têda kirî her babeteke enwanek be, taytılek be. Başa her çîrokekê van çîroka taytılek be piraya min evet tiştek baş bîne xirabî kirî û gel zimanwanî nahiya ziman şirînî jî rastî bi axokê bila cemîdiya behsa xwe kir ew vêriye behsa tercüme dikin. Yekê li beşekanî beşî mêjûyî zareçiya û mêjûyê ke çon binûsirêtەوە diyarewş erku madûbûnî zorê ye îşî meydanî zorî tiyayê wekû ew niye ihtimâlkête ser belgename û serwana danîşî îşî mektebî bike ema îşekî meydanî ye etwanî bilên hem îşekî sehefîyanê ye و hem îşekî mêjûyanê ye û akadîmiyaneş e. من ئەو دەست پێشکەریەم کردەوە ساڵی پار ئەم کتێبەمان خستە بەردەستی هەواڵانی ڕێخستن و خوێنەران بۆ ئەوەی بەرنامەکەی ئێمە بە هەم بە هەواڵانی خۆمان هەم بە ئەندامان و کادران و تەنانەت جەماوەر و لایەنگرانی خۆمانیشی بناسێن کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چ بەرنامەیەکی هەیە بەڕێزەکەی لە ڕاستیدا لەم دیدارە کورتەدا ئێمە ئەگەر بتوانین تیشکێکی کەم بخەینە سەر مەسەلەی سیکولاریزم لە فکری یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە. سیکولاریزم واتە عەڵمانیەت یەکێکە لە کۆڵەکە هەرە گرنگ بوو کتەوەکانی فکری سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە لە پەیڕەوی ناوخۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە لە بڕگەی دووەم لاپەڕەی 15 باس مادەی یەکەم بڕگەی دووەم باس لەوە دەکات کە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان حیزبێکی ئەلمانیە. Erkêketî Niştimanî Kurdistan pêkhatiya ji rexsandina delîveyê bû hişyarkirina fikir û siyasî li ser binemayê Sosyal Demokrat Lawran Evro jî sê pertok hatine îmzakirin û keftine li ber destê xwendevanan. Ji duhokê bû badînan hatê Samî.